Srpska pravoslavna crkva u Dortmundu često za svoje parohijene organizuje ne samo okupljanja nakon nedeljnih i prazničnih liturgija, već se u ovom pravoslavnom hramu održavaju i razne kulturne manifestacije. Nedavno je srpska spisateljica Vesna Kapor, poreklom iz Nevesinja, upravo u Dortmundu održala svoje književno veče. Nas je zanimalo da li se i u kojoj meri dijasporska publika razlikuje od one u matici. Nisam primetila zaista nikakvu razliku posebnu, osim što je možda zajedničarenje ovde nekako izražajnije i što ljudi zaista nekako s radošću i poštovanjem su došli na ovo književno veče i što je ovo jedna prava mala i gozba. Dakle, s jedne strane duhovno okupljanje, a s druge strane nastavak druženja posle književne večeri, jer ovo je prilika ne samo da se susretnu ljudi sa piscem, sa gostom svojim, nego prilika da i jedni sa drugima podele svoje misli, podele priče i ono što im se dešava. Bilo bi lepo kada bi naša kulturna politika bila usmerena ka uspostavljanju veza sa dijasporom nešto jače, čvršće i smislenije. Prosto bi neki, sad se to kaže popularno, projekat dobro došao. Sve se to radi, ali nekako nije primetno i čini mi se sa smene pa na uštap povremeno kako se menjaju vlade, ministri, tako se menjaju interesovanja i prosto u nekom vremenu neko bude dominantan, u sledećem neko drugi. Ne može priča o umetnosti, priča o književnosti da se zaustavi samo na toj estetskoj, duhovnoj, filozofskoj, umetničkoj ravni. Ona je uvek pomalo vezana i za politiku i za stvarnost kao jedan fenomen kroz koji se svi mi izražavamo, ali ukoliko nema neke podrške, onda je sve to besmisleno. Mislim da su susretanja, i pošto smo u parohijskom domu, to je važno reći, zajedničarenje ove vrste, prosto neophodna svuda i u matici i u dijaspori. Ali evo i da se vratim na ono, imali razlike, na ono pitanje između publike. Možda ima u toj radosti s kojom su ljudi ovde došli lepo obučeni kao na svečanost, znate. Jer ponekada, boga mi, u matici te večeri izgledaju pomalo i tužno, a i često nisu dovoljno posjećene. Na rad Vesne Kapor veliki uticaj imala su dela velikog Miloša Crnjanskog. Moj odnos prema Crnjanskom zasniva se na jednoj dubokoj ljubavi i poštovanju, na dubokoj nekoj vezi arhetipskoj koja nije isključivo vezana, zapravo nije uopšte vezana za epigonski odnos. Ono što ja pišem je nešto drugo i tek ponegde kroz neke svoje priče i negde gde ne želim sama da izmišljam ili potvrđujem vreme u kome živim, onda pozovem Crnjanskog kroz neku misao njegovu, citiram ga i to je jedan svojevrsni dijalog koji traje od početka mog pisanja. Inače, sa Crnjanskim ko može da se izmeri? Nema tog pisca koji može da se izmeri sa Crnjanskim. Imam ja jednu priču, Senke se zove, i tu vodim dijalog sa njim u Švedskoj. Mi znamo koliko je on voleo sever i u romanu Kod Hiperborejaca, koliko se bavio eseistički svetom, ali isključivo prelomljenim preko sećanja provedenih na severu. Crnjanski, on je zaista jedna najveća spona, rekla bih, među nama, jedan pisac koji je večan. Otac Danilo Dangubić, koji je i sam ljubitelj književnosti, poezije i umetnosti, najzaslužnije što se ovakve manifestacije odvijaju u Dortmundskoj crkvenoj zajednici. Mi smo odredili da prosto nijedna jesen, nijedno proljeće ne prođe bez
bez nekog ciklusa predavanja u koje uključujemo kako teološka predavanja, tako i projekcije nekih filmova, radionice za djecu i evo, kao što ste mogli da primijetite, i ta pjesničke književne večeri koje su jedan drugi vid komuniciranja Božijeg rukopisa ljudima koji se ovdje okupljaju oko trpeze Gospodnje, oko svete liturgije. Imamo jednu bogoslužbenu dinamiku života i iz nje, kao što znate u našem životu crkve, sve izvire iz liturgije i uvire u liturgiju i prosto se ova zajednica širi i ona kao takva diktira sam tempo i našeg organizovanja kulturnih dešavanja i pouka. Sada zaista imamo određene, mogu reći, dobre uslove da organizujemo ovakve susrete i samim tim da proširimo, dakle, nastavimo onu misiju koju vršimo prilikom svete liturgije, to jest tumačeći sveto evanđelje. Fenomen dijaspore, njegove karakteristike i funkcije značajno su promenjene poslednjih decenija. Za razliku od ranijih perioda kada su pojedinci retko posećivali zavičaj, danas oni češće dolaze u zemlju porekla, a sa rodbinom i prijateljima održavaju kontakt gotovo na svakodnevnom nivou. I bez obzira na česta putovanja u Maticu, ovakvi događaji i međusobna okupljanja veoma su važna za sve ljude koji žive u dijaspori. Mišljenja sam da tuđina može biti samo karakteristika našeg unutrašnjeg stanja. Ako se dobro organizujemo, ako imamo dobru namjeru, u svakoj našoj parohiji možemo da imamo kompletan jedan duhovni, kulturni život koji svjedoči naš identitet, prvenstveno najliturgijski, a potom i ovaj naš nacionalni identitet koji je zaista bogat i kojim možemo da se pohvalimo da smo u grupi, u porodici velikih evropskih naroda. Osjećaj pripadnosti, mirisi kraja u kom smo rođeni i najvažnije kulturni sadržaj nešto je što nam svakako nedostaje. Zato je sala u crkvenoj zajednici u Dortmundu ove večeri bila do kraja popunjena. Mi se često ovde u okrilju naše crkve okupljamo različitim povodima, ali ovo večeras je nešto izuzetno. Zato što je među nama neko ko je toliko svestan našeg identiteta i toliko nam je preneo taj osjećaj onako direktno iz naše matice i po ostalim reakcijama i sama mogu da svedočim za sebe da je ovo što je nama večeras Vesna Kapor donela stvarno nešto izuzetno. Ne samo da nas je svojim rečima ujedinila i okupila, nego nam je onako kao dala neku snagu da istrajemo ovde. Jer teško je živeti daleko od svoje otadžbine. I ovakva okupljanja, posebno ova okupljanja koje imaju nekakvu umetničku vrednost i duhovnu vrednost istovremeno, nama mnogo znači. Smatram da je od velikog značaja upravo ova organizacija u kojoj je naša crkvena opština na čelu sa našom parohijankom odradila ovaj posao, to jeste organizovala uopšte premijer ovih knjiga. Smatram da je jako važno zato što u svakom od nas u stvari živi taj korijen koji donosimo, tačno odakle dolazimo, kao što je gospođa Vesna i rekla. Dakle, to ne možemo da izbrišemo sve i da želimo. Tako da smatram da je jako važno, s obzirom da u današnje vrijeme, to jeste današnje vrijeme je tako da se određene vrijednosti, kao što su ovakve kulturološke, ne stavljaju prvi plan. Tako da smatram da je od velikog značaja, pogotovo za omladinu koja ovde živi, ili su se ovde rodili, ili su emigrirali, ili su došli slobodnom voljom. Pisana riječ je jako bitna i bitno je da ta riječ živi. Bitno je da živi srpski jezik, a najbolje će živjeti kroz dijela koja objavljuju pisci kao što je Vesna Kapor i drugi poznati pisci. Naravno da su bitne riječi, jer svaka zapisana riječ ostaje za neka buduća pokoljenja, da će se znati šta smo mi to radili, šta smo mi to pisali. Ovakve večeri su izuzetno važni, trebalo bi da ih bude još i više, pogotovo za nas što smo tako daleko od naše zemlje i što u stvari to nam je neka vrsta duhovne hrane i
povezivanja i sa prošlošću i sa sadašnjošću koja je sada kod nas, sa kojim mi nemamo toliko veze s obzirom da ovde živimo daleko. Vesna Kapor veliko je ime u srpskoj književnosti, a isto tako velika privilegija male dortmundske zajednice bila je slušati ovu književnicu i razgovarati sa njom.